twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Ndi kumwe na Ndayisenga Clement. Yego. Uraho neza? Na amahoro kanijabo mwebwe mumeze mute? Ni iby'iki gihe, ni irizuba no kubura amazi no kubura umuriro rimwe na nawe wagezweho se amazi bwa mbere mu mateka. Nari bimenyereye bo muri Kanombe ko ari bo bamaze iminsi barira jerekani 800. Ari inshuti wanjye utuye hariya hafi ku Gasaraba hariya mu marembo y'ikibuga cy'indege hepfo. Bajya kuvoma harya hasi 12. Ndahabona. Ubona ya hantu ujye ubona abapompa hepfo y'umuhanda ugana mu nganda. Hariya niho bajya kuvoma. Uvuye hejuru ku Gasaraba. Ntabwo ari urugendo ruto, ndahazi ku muhanda neza. Bapompa ikintu ki ubwo aba mikoro imodoka buzuzamo amajerekani ariko urumva rubanda rugufi ko babimeze. Ari hano kuri studio aho dukorera, ari yabuze, ari no mu rugo aho tubanaho twayabuze. Wasake se birakumvara? Ntabwo ni kwa byabaye nk'umugabo nyagirirwa na gatoha. Ariko nyine hakwiye kugira igikorwa kuko amazi n'ubuzima. Fete ngiye nari narabyiteguye nibuka ko nigeze tubiganiraho nawe tuvuga uburyo amazi azabura muri iyi mpeshyi kurenza ikindi gihe cyose yabuze mu Rwanda. Ahubwo ntibigega n'amajerekani menshi bishyira hafi. Ariko ko babishyira hafi buri ufite abana bari muri vacances mu gihe nk'iki ngiki usanga nyine uko akoreshwa cyane kandi n'abanyarwanda ntabwo dukoresha amazi neza mu buryo buzima cyane kuko niyo hari kuri robine umwana ajya hagashyiraho uburoso bw'amenyo agayifungura mpaka si n'umwana n'abakuru bivuze umwana aracyari mu myaka yo gukora amakosa kandi umwana uzi ko arebera ku byo dukora kandi yanakosorwa. Noneho wanareba no koga ubwabyo ay'abantu boga kwafungura abandi boga hejuru n'iki yose se yari kwisiga isabune n'ibiki byose ajya agerageza akagabanya agafunga kongera akagera akafungura biri ngombwa. Ukareba rero ayo mazi yose tugenda dutagaguza gutyo. Ni kimwe mu bintu byazafasha u Rwanda kuzigama amazi menshi no kwigisha abaturage ariko ko imikoreshereze yayo ni kimwe mu bintu byazafasha. Kuko hari ngiye nka Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabe yigeze abwira abantu kubijyanye no kwiborosa amenyo. Abwira ati wowe ni ugiye kwiborosa amenyo wafasha ikirahure cyangwa igikombe ugashyiramo amazi ukagenda ukiborosa. Mu Rwanda nta rugo rutagira igikombe na rumwe. Wenda ikirahure bwo bishobora ko utagifite. Washyizemo ukagenda ukiborosa urajya kuri robine ukayifungura mpaka ukiboroshesha ijerekani utaniboroshe neza. Ubwo rero nyine ubona ko umuntu nyine kwiga biracyari mu bukangurambaga mu Rwanda nicyo kintu kiri mu bintu biri hasi muri domaine hafi ya zose. Yego. Kandi noneho n'amazi nanone dufite amazi menshi ubwo se tuvuze ngo twabuze amazi abanyamisiri baba bari kuduseka n'ubundi baraduseka mu butahayu Libya se ni duseka. Yego. Kandi noneho hari amazi aho aba hari ko hari amakuru nakandagiye mu Bugesera ko hari uruganda rw'umushoramari rufite amazi ariko agurirwa amazi make kubera igiciro yashyizeho kiri hejuru yuko asanzwe agurishwa mu Rwanda. Akagurirwa amazi make akaba yafite abantu babuze amazi kandi amazi ahari ukibaza nicyo giciro impande zombi nta hantu zaganirira ngo zihurize. Erega n'igihe wasaba abaturage uti nimwongere mayo ariko muyabone. Yego. Cyangwa se turayohereza kuri uriyo zayabona akayagura kuri iki kiguzi none umwe mujye kuyamuguraho. Namwe mujye kuyamuguraho. Cyangwa se abantu bose niba amazi uvuga ngo metre cube ni 3,000 ndakabatangira 3,400 cyangwa 4,000 none se urumva abantu bari guce barumire gutyo gusa kandi ratunganya wumve n'uruganda rutunganya amazi menshi ariko rukagenda rugurirwa make. Erega kuba ahari byo ubwabyo birahagije kugira ngo abantu bayakoreshe wenda ikiguzi kibi kindi kibazo. Kuko ubu ngubu niba ikanombe bari kuyegura 800 igihumbi jerekani amazi ni ikintu kibanze mu buzima. Niyo wagira icyatanu bazayagura. Niyo wagira 10,000 bazayagura. Cyambere cyo ntago wajya ukaza utoza inshuro 3 nawe mbere yuko unukira abandi urabanza ukinukira ntuzabaho utarya. Abantu bafite za toilette zo mu nzu ibaze hariho n'ugira izo mu nzu gusa atagira na backup yo hanze. Ubumva nawe uko byabameze iwawe ifite akumba na saro igira ko kantu ko mu nzu gusa. Urumva ibyo bintu amazi yo yabuze nyine urumva akamaro k'amazi ko ntagereranywa. Niyo mpamvu n'umubiri wacu 3/4 bigizwe n'iki n'amazi. Anyways reka tuve mu mazi. Hari amakuru avuga ko President Ndayishimiye w'u Burundi yaba yaratangiye kugirana ibiganiro bimuhuza n'ubuyobozi bw'igisirikare cya M23 na Twirwaneho bagamije kureba uburyo bahosha amakimbirane ashobora kuvuka mu gihe iri huriro rya M23 MRDP Twirwaneho baba bongeye gufata umujyi wa Uvira. Ayo makuru yarumvise? Amakuru narayumvise.
ni amakuru nayumvise ariko ashobora kuba atabatunguranye ukurikije n'ibintu biri kuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urebye iriya nkubiri y'ibiganiro bimaze iminsi bibaho, Kisekedi yakiriye Ndayishimiye yakiriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, intumwa ya Kinshasa i Burundi, muri Uganda, i Lome muri Togo. Ihuriro rya FC23 riti twebwe tugomba kuzaguma hano rwose mpaka kuko ni iwacu ntabwo twahava ngo dutahe. Urabona yuko byanze bikunze hano uko ibintu bimeze, ukabona n'abasirikare mu minsi ishize wa Burundi twavuze basaga 600 bari baragotewe hariya mu Kivu y'Amajyepfo. Urabona yuko byanze bikunze perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'umwe mu bafite uruhare muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko afite ingabo kandi zirarwana ntabwo zirasa amazi, ndetse akaba na perezida wa Afurika yunze ubumwe byadusezeranyije kuva yajyaho mu kwezi kwa kabiri ku ya 14 na 5. Amezi 5 arashize ariko biracyari amasigara cyicaro, kandi amezi 5 ashize ubwo hasigaye 7. Burya ntabwo bari gusubiraho. Yavuze ko agomba gucecekesha imbunda ku mugabane wa Afurika, ariko kugeza mu magingo ahubwo ndabona ari bw'imbunda yarushijeho gusakuza cyane, ndetse no kugarura igitinyiro cya Afurika niba rigize kukigira. Abantu bashobora kwibaza ngo ubwo yaba wenda mbere y'umwaduko w'abazungu haribwo abanyafurika baheruka kubaho ubuzima bwuzuye. Urabona yuko byanze bikunze rero ukurikije uko ibintu bimeze rega n'ubundi agomba kuganira na AFC23 uko byagenda kose, kubera ko MRDP twirwaneho AFC23 baragenzura ibice byinshi kandi bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Urebye Uvira aho iherereye kuntu yafashwe bakayivamo, n'ubundi irimo ingabo za leta yego muri rusange, ariko urebye ahantu ingabo za Kongo nanone ziri uduce zifite muri rusange, Uvira isigaye nkaho yasigaye kure yonyine, ku buryo nanone wagira impungenge ashobora kuvuga ngo point zero ko yafashwe, Minembwe ikaba yarigaruriwe, abasirikare b'u Burundi bakaba barafashwe, bwa bwato twavuze bwaburiwe irengero. Ibyo byose ukagenda ukavuga uti se perezida w'u Burundi arakomeza kwiringira perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo cyangwa arabagarira yose kuko atazazera nazarumba? Yego. Hanyuma hari bivugwa ko ingabo z'abarundi kuri ubu ngo zitameranye neza na Wazalendo. Yego. Kubera ko aho izi ngabo za Neva ngo ziri gusaba Wazalendo kuva muri Plaine de Rusizi ku itegeko rya General Major Sultan Makenga. Kandi bikavugwa ko Amerika nayo yategetse ingabo z'abarundi nazo kuva muri Plaine de Rusizi. Ibi byose bikaba bigamije kugira ngo ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zigabanye ibitero zagabaga ku bice bigenzurwa na M23, ndetse iri huriro naryo rihagarika ibitero bigamije gufata Uvira. Uribuka ko Amerika ariyo yabakuye muri Uvira ubushize? Yego, yabakuye muri Uvira ubushize, nyuma nazasaba ko Burundi na Kongo bahagarika ibitero muri Minembwe. Urebye ibyo ngibyo rero niba biri kuba, izo ngabo zikaba ziri kugenda zisubiranamo zitumvikana ubwazo, si Burundi na Wazalendo gusa, kuko hari n'amakuru naboze mbona ko n'ingabo za Kongo FARDC kuva ku cyumweru ku munsi w'ejo basubiranyemwo, aho muri rusange mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru abasirikare bakomoka muri icyo gihugu n'abandi basirikare bakomoka mu zindi ntara za Kongo batarimo kurebana ijisho ryiza bitewe n'intambara cyangwa se n'imirwano imaze iminsi yera muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ibyo byose rero wabihuza kare n'ijabo ukareba ukabona yuko byanze bikunze. Ndayishimiye arareba ngo ese ndakomeza guturana na AFC23 tureba na Ingwe cyangwa ndareba na Kinshasa n'uwari uko twabigenza, kubera yuko izi ngabo z'u Burundi nizo zirwana n'ubundi muri Kongo zo na FDLR. Wazalendo bo barwana nk'abiyahuzi, niyo mpamvu banahindukira nagahita batangira kurwana n'abandi muri rusange. Wareba rero ibiri kuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi zimaze no gutigikirira muri kiriya gihugu, kubera ko mu ntambara abantu barapfa. Yego, mu ntambara abantu barapfa, nibagiye bumva ngo ingabo z'u Burundi zihora zohereza abasirikare kugira ngo bose niko bataha. Kuba rero yaganira na AFC23 na MRDP twirwaneho yaba ari indi ntambwe nziza byibuziganisha kureba ngo ese amahoro n'umutekano byaboneka mu karere, ndetse noneho bikaba binaganisha mu buryo bw'uko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zava muri Kongo. Kubera yuko ntabwo waganira na AFC23 na MRDP twirwaneho babure kukubwira ko impamvu ya mbere mu byo mwemeranyijeho nuko ugomba gukora intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ni mu gihugu cyabo. Izo ngabo zawe urazivana mu gihugu cyacu
ku butaka bwacu, ubwo ni AFC 23 yabivuga gutyo na MEDEF twirwaneho, ibindi tubiganireho nyuma. Ikindi kandi kwaba ari ukwipakurura Kinshasa, kubera ko zagiye kubwa amasezerano hagati ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bivuze ngo nanone haba hagiye kuzamo agatotsi cyangwa se ari ubwumvikane bw'intumwa. Evariste Ndayishimiye akaba ari intumwa ya Kinshasa, no kugira ngo ibe yagira uruhare mu guhosha amakimbirane ndetse n'umwuka mubi. Tshisekedi akavuga ati wenda nagiye mvuga kenshi ko ntaganira n'ihuriro AFC 23, ariko nshobora kwifashisha cha perezida wa Afrika yunze ubumwe, umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe, akaba n'inshuti imufasha mu urwo rugamba Evariste Ndayishimiye, kuko urumva bari mu mwanya mwiza wo kwambara iyo myambaro yombi. Akaba bahura atari umuhuza, kuko guhura urabona ko guhuza byagorana, kuko nawe aremva uruvuye mu kibazo, ahubwo akaba yahuza nk'intumwa ishaka amahoro. Nawe nubwo yaba ari intumwa ku giti cye, akaba ari intumwa ya Afrika yunze ubumwe, akaba ari intumwa ya Tshisekedi. Kubera ko iyo myambaro yose ntabwo uri buze kuyitandukanya muri ibyo bibazo, kuko n'ubu yagiyeyo abantu ntibamenya ngo agiye nka African Union. Yego, baba bavuze banamurebera muri iyo context yo kuba ngo afite ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urumva byaba bisobanuye rero ubwo ngubwo wabona yuko ari indi ntambwe wenda yabigiye gutera ijyanye n'ibyo n'ubundi ihuriro AFC 23 ryakomeje kugenda rivuga ko ingabo z'u Burundi ntacyo zagombye kuba zirwanira muri Kongo, ziza kwica abakongomani b'inzira karengane, baza kwica abaturage, bababwira ngo bagende, ukibaza urabwira umuturage ngo agende ajye kandi ari wabo, kandi wowe ahubwo utari iwanyu. Kugira ngo ajye ubibona kenshi bitangaza. Yego. Hanyuma Clement, hari ikintu abantu bakomeza kwibaza, batese niba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi batari kumvikana. Yego. Biraza kugenda bite? Kubera ko igisirikare cya FARDC bamwe bavuga ko kitarwana, kibona bikomeye, poudre d'escampette bakiruka. Yego. Bagakuramo uniform n'imbunda bakazitaho. Abo bantu FDLR, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bikavuga ko ari bo barwana, kongeraho babacancuro b'amadrone. Yego. Niba batangiye gusubiranamo ubwabo, ruraza kugenda rutura urugamba. Niba batangiye gusubiranamo ubwabo, biraba bifitanye n'isano n'abandi bahunze urugamba. Hari ugusubiranamo ubwabo, ariko nawe hari ushobora no kubona abantu bagiye gusubiranamo ukabahunga mbere ukakiza amagara yawe, ko mu gusubiranamo habamo n'abapfa. Yego. Kuko twabonye abatawe muri yombi Kalemi, habaye umukwabu wari unagamije no gushaka abasirikare baturutse urugamba bagafatwa. Babafatiye hamwe n'amabandi bose, irondo ryivanze n'ibisambo. Yego. Hanyuma nanone ku rundi ruhande harimo n'abavuga bati turarambiwe ibintu tugomba kubivamo, kuko irigi intambara imaze igihe. Nibyo ozo uvuga ati tubona Uburundi bwohereza ingabo, ariko ntabwo twabona zigaruka zitaha ngo ziruhuke, zibona babasimbura. Yego. Nkuko n'ubundi mu butumwa bigenda. Byanze bikunze mu minsi itaha uzatangira kubona amaraporo agaragaza imva. Agaragaza imva rwose n'abagiye bagwa muri ibyo bitero. Nuko icyo gihe bije gutyo utaba wamenya ngo n'abasivili cyangwa n'abasirikare, ariko mu maraporo uzatangira kugenda uyabona. Ariko byanze bikunze icyo bigaragaza ubwabyo, izi ntambara zitari ngombwa z'Abanyafurika twagombye kubisobanukirwa. N'umwanya mwiza uvuga ngo ubundi ushobora gusubiza agatima impembero uru Burundi imyaka 3 ishize nungutse iki bwawe. Ushobora kuba warungutse ubwawe nka president, inyungu zawe ko waramaze kuzibona, ariko saba wohereje ku rugamba n'imiryango yabo. Ko twabonye uhemba abantu bangahe ejo bundi ngo abasirikare babo baguye ku rugamba, ese niba ari yagusa? Ese kubahemba gusa birahagije? Ese bikomeje gutyo kubona ko ihuriro AFC 23 rikomeza kugenda ryubaka rikaba ryanashinga n'igihugu, kushobora gusanga mugaye no guprintinga byararangiye hasigaye kumanika. Yego. Ibyangombwa byose biranga igihugu, wazaturana gute n'uwo muntu? Ko afite ubushobozi bw'igisirikare, afite ubushobozi bwa politiki, afite ubushobozi yabikweretse, mwazabana gute? Igihe cyaba ari iki ngiki ngo mwiyegereze, nabwo hari uwabitekereza no muri ubwo buryo. Ubundi se ku mirongo y'urugamba no gutsindwa ku murongo w'urugamba baratsinzwe. Nanjye koza bigeze he muri bira bice by'amajyepfo? Nta murongo w'urugamba, nta muntu washaka nikora harya nta kandebe nikora ku murongo wa telefone adufashe gusobanukirwa ibera ku murongo w'urugamba, ko no murumenyereye cyane hara muri Kivu y'amajyepfo, hari havuga
nk'umwana uri iwabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi ku murongo w'urugamba hamaze iminsi imirwano ikaze muri Kivu y'Amajyepfo, Minembwe, Puenzeho, kugeza n'ubwo wa 23 yasatiraga Baraka. Abantu bakomeza kugenda bibaza batise byifashe bite muri iyi minsi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umusesenguzi Nicolas agiye kudufasha gusobanukirwa uko byifashe ku murongo w'urugamba. Nicolas, tuguhaye ikaze kuri Primo Media Rwanda. Murakoze cyane. Umuntu ashobora kwibaza ati bimeze bite muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacancuro ndetse na MDP twirwanaho na FC 23 ku murongo w'urugamba? Kugeza ubu ngubu imirwano iracyakomeje hariya muri turiya duce muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko reka tubanze twibande hariya muri kariya gace ka Baraka. Hariya akaba ari muri teritware ya Fizi. Yego. Hariya muri Baraka harimo harumvikana imirwano myinshi cyane yabaye guhera ku munsi w'ejo ku cyumweru guhera saa 12 nibwo yatangiye kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko imirwano igikomeje hariya muri kariya gace. Abantu nibumva tuvuze ko harimo habera imirwano ntibumve ko mama 23 ndetse na twirwaneho bashobora kuba bageze hariya muri Baraka. Imirwano iri kubera Baraka, ubwo bari kurwanira hafi ya Baraka mu ntera ingana gute? Ni muri Baraka indani. None hari kurwana abandi niba atari 23 na twirwaneho? Ntabwo ari 23 na twirwaneho, abarimo barwana ni Wazalendo bafatanyije n'abasirikare bavuka muri Kivu y'Amajyepfo n'abasirikare bavuka muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo basirikare kubwo baba bara FARDC? Abo basirikare bavuka muri ibyo bice na ba FARDC? Na ba FARDC. Abo ngabo bakaba barimo bahangana n'abasirikare bavuka muri Kasai, bakavuka muri Bandundu ndetse no muri Bandaka no muri Kasai Oriental. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo FARDC cyacitsemo ibice bibiri, bamwe bajya kuri Wazalendo bavuka muri Kivu y'Amajyepfo bahangana n'abandi bavuka mu bindi bice. Yego, niko bimeze. Intandaro yaba ari iyihe? Intandaro nuko mu minsi yashize ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na coalition yabo yose hari uduce bari basanzwe bafite bari bamaranye n'igihe kirekire baje kutuvamo. Yego. Badukurwamo n'ingabo za 23 barabakurikiye, igihe babakuye muri za Mikenge, babakura za Rwitankuku, babakura ku musozi wa Baruta, babakura muri turiya duce twa za Puenzero, babakura muri ya shamba za Ryabicumbi, ndetse babakura muri Mukoko no muri Nyaruhinga, yewe bageza muri turiya duce two kwa Murima. Yego. Noneho barangije barabirukana barahunga, bahita bahunga berekeza muri turiya duce twa za Fizi. Maze kubageza ya Fizi, abandi berekeza muri turiya duce twa za Baraka, ariko ibirindiro byabo babishyira ahantu bita Mboko cyangwa se aho bita kwa Mboko. Baza gufata mu bayobozi babo bari bayoboye urugamba. Yego. Bapfa muri turiya duce nyine turiya bavuyemo 23 na twirwaneho babirukana. Baza gufata abayobozi babo nka komanda sekiteri T1 na T2 ndetse abo bose bahise babafata babohereza Kinshasa bajya gusa. Abo ngabo bamaze kubafunga bavukaga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Bahita boherezamo abandi bayobora urugamba bavuka muri turiya duce twa za Kasai, za Bandundu, Bandaka, Kasai Oriental na Kasai Occidental. Abo bose ngo barangize kuza noneho bagera hariya muri turiya duce twa za Baraka, baza bafite umuvuduko kugira ngo baje kurwana na 23 na twirwaneho. Kubera bo bari batarumva imbaraga zabo, barazamuka ngo babe bakigera hariya muri turiya duce twa za Fizi, hagati ya Fizi ndetse ugera na hariya Mboko, baza kuhakubitanira nambusha ya 23 na twirwaneho. Irabashegesha, irabashorera neza, irabajyana ibageza kure, kandi havamo abasirikare benshi cyane bakuru, yewe banatwika n'imodoka zabo bari barimo. Bahita bongera baramanuka basubira hariya muri turiya duce twa za Baraka. Yego. Basubiye hariya muri kariya gace ka Baraka, nibwo noneho directement, nibwo noneho bahise bavuga bati kubera ko izi ngabo za 23 na twirwanaho baturashe gutya bakadukoramo gutya muri ambushe tudahanganye ku butaka, ati tuzahangana ku butaka batwiteguye natwe twiteguye bazaturasa batumare. Bahita bavuga bati twebwe n'ubundi tuje gufasha abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo batagaragariza Kisekedi intege nke. Bahita bababwira ngo ngaho umwe muhanze muzamuke, twebwe turaza tubaha iki musada. Barababwira ati reka da mwaje muvuye za Bandundu, za Bandaka, za Kinshasa, za he muvuga ngo muje kurwana, ngaho ni muki imbere twebwe twarwanye nabo, baratwirukanye, badukuye za Mikenge, badukuye za Rwitankuku, badukuye za Gakenge, badukuye Irundu, badukuye za
uduce twinshi dutandukanye ku musozi wa Baruko hataho hose barahadukuye turabazi twebwe ntabwo twajyayo nta n'ibikoresho tugifite noneho barimo barakoresha na drone n'ibyo twari dufite babifatiye hariya kwenzera ibindi babifatiye za Mikenge nibarangiza kuduha ibikoresho tuzazamuka bariya bari bavuye muri turiya dushya terekada nimuzamuke mwebwe muvuka muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru muzamukane na Wazalendo na FDLR mwebwe muvuga n'ururimi rumwe murumvikana iyo bavuze murumva ariko twebwe iyo bavuze ntabwo twumva yego baranga noneho bamaze kwanga nibwo bahise bavuga ati muragenda byanga byakunda kubera nibo bafite ubuyobozi yego noneho nabo barabwira ati ntabwo tujyayo mu masaha ya 11 nibwo bapanuwe bamwe bajya ku ruhande rumwe hariya muri Baraka abandi bajya ku rundi bararasana barimo barasana ahantu bita Rweba yego cyangwa se mu Rweba baraharasanira kabisa baharasaniye batandukanywa n'umwijima igitondo kare kare babyuka bongera kandi bagira gute barasana ibi bikaba bisobanuye iki kukurasana biraganisha hehe igisirikare cya Kongo muri rusange n'umurongo w'urugamba aho ngaho biriya icyo bisobanura ni ugucikamo no kutumvikana kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ushobora gufata Wazalendo ngo uvuge ngo Wazalendo urazivanga ingabo zakoze ikosi ya gisirikare uje kubavanga n'abasirikare batakoze ikosi cyangwa se uje kubafata ngo ugiye kubavanga n'ingabo z'u Burundi umurongo wabo ntabwo ari umwe umurongo w'abarundi ni ukugira ngo ibo n'abacancuru icyo bashaka ni amafaranga yego ibo ntibashaka ko ziriya ntambara zirangira numara ufate n'Abazalendo ntabwo bakoze ikosi ya gisirikare ntibazi itegeko rya gisirikare niba umuntu mukuru avuze ngo advance murahitamo advancinga mujye imbere yego ubu umukuru arababwira ati oya ntabwo tugenda wowe ntabwo utuyoboye twebwe tuyobowe na generale autoproclamé runaka hanyuma noneho ingabo za FARDC nazo bumva bagenzi babo bararashwa ari benshi cyane buriya mu bantu batajya bapariya muri uriya rugamba yego ni ingabo za FARDC ingabo za FARDC impamvu zidapfa ariko nuko zitajya ku rugamba akareka niyo babonye bakubise isasu barirukanga bagahita bakora n'inifomo barangiza n'imbunda agahita yita aho ngaho ajya kurwana yambaye t-shirt imbere akambara n'ipantaro ya training akayambariraho yarangiza noneho yabona urugamba rukomeye agahita yimanukira ahantu agakuramo imbunda ye akayita aho ngaho na uniform yarangiza agahita yizamukira akinjira mu bandi baturage umuntu ashobora kwibaza ati ubundi FARDC muri Kivu y'Amajyepfo iherereye mu tuye duce FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na FDLR na Wazalendo n'abambari babo werekeze muri turiya duce twa Minembwe yego ni ukuvuga ngo uri kuva Minembwe werekeza Fizi ndetse na Baraka baherereye ahantu buriya hariya kwa Murima naho bafite n'igice yego bakagera ahantu bita Ikananda bakagera Mboko bakagera Fizi bakamanuka bakagera Baraka turiya duce twose baradufite yego abandi bagaragara barongera bagaragare ahantu bita munsi ya za Mitamba kuri Gasinda bakongera bakagaragara ahantu bita ku munsi ya Kirumba gutya aho bita mu Buhonde ubwo ngubwo aho ngaho nimo mvuga ni mu misozi yunamiye Uvira yego aho ni mu misozi yunamiye Uvira ndi kuvuga kugira ngo abantu bashe kwisobanukirwa neza none hakaba handi bita Biziba naho barafite bakongera bakagira n'akandi gace bita mu Buhonde naho bafitemo igice kimwe ndetse n'igice cy'agace bakunze kwita Masango yego aho ngaho naho bafitemo utundi duce twinshi naho ngaho ni ngaho baherereye ariko tuba duce tundi twose two ku Ndondo za Murambya za Gahuna za Kagogo za Gatanga za Murambi za Kwimigeti za turiya duce twose nta duce barimo ndetse ukerekeza na turiya duce twerekera za Gipupu za Mikenge ugakomeza ukerekera za Gipupu hariya ni aho ngaho ni muri Mwenga no muri turiya duce naho barimo ariko na Gipupu mama 23 yayivuyemo ijya hasi yayo kubera ko bayinjiyemo basanga nta baturage barimo abaturage barahunze n'ingabo z'u Burundi utwo duce twose utubwiye turimo FARDC bari kumwe n'ingabo z'u Burundi yego bari kumwe n'ingabo z'u Burundi hariyo utwo duce twose nkubwiye bari kumwe n'ingabo z'u Burundi rwose bari kumwe umuntu ashobora kwibaza za ngabo z'u Burundi twabonye cyangwa se twumvise 650 zirimo ba koroneri ba majoro bariherereye hehe ko bari baragotewe ahantu baraniwe kuvamo baracyarimo bararekuwe bahabwa inzira barataha bihagaze biti
Okay, bariya abenshi baratorotse bagenda nk'abasivili. Bakubisemo imyambaro isanzwe baragenda. Rwose bashatse imyambaro isanzwe bakubitamo intwaro bazisiga aho ngaho. Bwajyaga guca mama 23 gasanga intwaro bazisiga aho ngaho. Barabareka barigendera, ariko gusa ni nako n'ubundi bari babasabye mama 23 yari yabasabye ababwira ngo niba mushaka kugira ngo tubareke musambuke nimusige intwaro nimurangiza mugende, ariko aho ngaho ni mu duce twa za Gipupu, ariko ahandi muri duce twa za Rugezi bamanitse amaboko, barangije kumanika amaboko, intwaro barazidepoza baziya mama 23 ndetse nabo barabagumana baracyabashite, arababwira bati intwaro mwarazimanitse mwarangije kujya mu maboko yacu, igihe guyu cyanyu kizanegosya natwe tuzabatanga mubwire gute mubashe gusubira mu kazi kanyu. Icyo bisobanurwa abasirikare b'u Burundi bafashwe na AFC 23 barahari rwose abo ngabo nabo ngubyo mu Rugezi, ndetse hari n'abafatiwe Rwitsa nguko abo ngabo nabo bari mu maboko ya mama 23, yewe n'abagipupu nabo hariho bamwe barangije kugira gute kwireportinga, abandi bakeya bagiye bacika bakuyemo uniform ariko batambaye igisirikare. Hari nabo bafatiwe ku Ndondo ku Murambya ku munsi w'ejo, bane bafatiwe ku Murambya. Nta mibare yindi se byibuzi n'ugwanugwa yabo rusange bafashwe. Abafashwe ku Murambya ku munsi w'ejo nibo ndi kukubwira, bafashwemo bane. Barangije kubafata babaza iyo bavuye biyita abashumba baje kuragira, dore ko ari mu misozi miremire ya Minembwe n'imigufi n'ari atura duce two ku Ndondo abarundi benshi cyane bajya baza gushaka akazi ko kuragira. Yego, bavuga ko baje kuragira inka, baba badatese muragirira abandi kibabashe gusobanura abo baragirira, bituma nabo babafata baza kumenya ko abo ngabo nabo ari muri bamwe bapatiwe bataye intwaro zabo ku rugamba, bari mu basirikare b'abarundi. Yewe muri abo bapatiwe ku Murambya ku munsi w'ejo bane harimo n'umuriyete. Ubwo babandi bari baragoswe bose nta bagihari, bagiye bamwe batoroka bigize abasivili, abandi bafatwa na 23 cyane rwose. Mu mibare dufite y'agateganyo duhabwa n'abantu bari iriya, ariko tudashobora gukonfirma ko ariyo kubera ko ntabwo tuzi umubare w'abari barafashwe uko bangana. Yego, urashobora gusanga n'uwo twari dufite dushobora kuba twaribeshe cyangwa se abaduhaye amakuru baratubeshe, cyangwa se nabo batarabashije kugera neza ngo bagere aho. Imibare igenda ihindagurika yo ntabwo umuntu yayitsaho cyane. Yego, ni nka 990. 990 aribo bafashwe muri ibyo bice. Yego. Ibi bikaba byabisobanuye iki ko gufatwa mu gihe tubona ko ari nk'akantu kameze nk'agahenge, byabifitanye isano? Byabifitanye isano cyane, ni ugutsindwa. Biriya ni ugutsindwa kw'ingabo z'u Burundi, ni ugutsindwa kw'ingabo z'u Burundi. Wibuke ko na mbere bagifata muri turiya duce twa Uvira, uribuka bagifata hariya turiya duce twa Uvira, ingabo kandi z'u Burundi zari zarafatiwe muri turiya duce twa Gipupu, baza gukora negociation na mama 23 ndetse na twirwaneho babasaba inzira. Barabwira ati nimuduhe inzira, ntabwo tuzongera kugaruka hano muri tuno duce, nitwongera kugera muri tuno duce tukadufatirwamo nimukongere kugira gute, nimukongere kuturekura. Ejo bundi kandi bafasha hariya muri turiya duce bisanga kandi hariya muri turiya duce twa za Gipupu, niko kubafata noneho bakanga kubarekura. Akaba ari uko nguko bimeze kugeza ubu ngubu. Turagushimiye cyane, ba ntacyo wakongeraho ku makuru haya bakunzi ba Primo Media Rwanda. Nicola, na kindi nakongeraho gusa no gukomeza gukurikira hagira ikindi gihinduka tukaza kubabwira uko byifashe. Urakoze cyane. Turagushimiye. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari, ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda.
uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefoni ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07747286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Urumva uko nikora abisobanura muri rusange kandi nijabo abantu ntabwo bari bamaze iminsi bumva se bimeze bite muri Kivu y'Amajyepfo. Deruka ifatwa rya .0 Mikenke Minembwe na AFC 23 yavuga ati turakomeza Baraka, ariko urumva ko Baraka ahubwo amakuru mashya ntuko FARDC basubiranye muri bo bari kurwana by'umwihariko, ariko nanone ukumva ko ikintu kijyanye n'ironda karere muri Kongo nyuma y'ironda koko n'ironda karere mu gisirikare cya Kongo niho hari kurwana abo muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakaba bari kumwe barwana nabo mu bindi bice kubera kutumvikana nkuko Nikora yabisobanuraga. Ukabona ko rero ibintu bitameze neza, ishyamba atari ryeru. Urumva igisirikare cyatangiye gucikamo ibice, abantu badashyize umutima hamwe ku rugamba, byari byose iyo n'insinzwe ya mbere. Yego. Anatubwiye uduce turimo kubarizwamo ingabo za Kongo, FARDC nabo bafatanya muri rusange. Abenshi bumvaga wenda Baraka bakagira ngo wenda izaba zisigaye n'iziriya za Uvira, ariko urumva ko ari utundi duce tundi duherereyemo abasirikare. Urumva nka Fizi, hariya Fizi centre Fizi, nubwo wenda twumva ngo Fizi centre kuko nka territoire ya Fizi ni territoire nini, ariko nanone Nikora tuganira mbere yuko tumushyira kuri kamera rwose buriya yambwiraga yuko centre ya Fizi ari ntoya cyane, centre ya Birembo muri Kinyinya Gasabi ruta Fizi. Ubwo ni nko kumva ngo kwa Rwahama. Arakubwira ati impamvu aho ngaho ni centre y'ubutegetsi bwayo kubera ko niho hari ibiro, ariko ntabwo ari centre wavuga igira ikomeye cyane. Ahubwo ati hari izindi centre usanga bakubwira rwose ugasanga ni centre utabonaho n'inzu imwe y'ibati, ariko wayumva muri kino gihe cy'urugamba ukumva ahantu bikomeye cyane. Ariko aravuga ati uko biri ubungu wa AFC 23 na MDF twirwaneho baryamiye amajanja bareba bakurikiranira hafi bari gusubiranamo se ngo byagenda bite. Mu gihe ingabo z'u Burundi nabwo abantu bibazaga bati se baba koloneli n'abamajoro bafatiwe muri birabice, bafatiwe muri abice bagashyirwa mu izinga bakagotwa burundu, byagenze biti? Wumvise ko mibare yagiye yizamuka, bamwe ati bishobora kuba bagira muri 900 gutyo, ariko bagiye bikuramo bakoresheje amayira atandukanye. Ayo 23 barabwira ati mwebwe mugomba kugenda musigi ibikoresho bya gisirikare byose mugende nk'abasivile, abandi rabacakira bigahura na byandi. Twatangireho ikiganiro tuvuga ko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ari kuganira na AFC 23 kugira ngo barebe kuntu bahosha amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi no mu karere k'Uburasirazuba muri rusange bwa Kongo. Ukabona rero icyo byaba bivuzwa ngubwo n'ubundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye no gutekereza gukina ikarita zihakiri kare. Niba twarabonye mu minsi ishize ubwato buburirwa irengero bukagenda gutyo gusa kugira kubwo Burundi nabwo bwafashe umuco wo guceceka, nta n'ikintu bwigize buvuga kuri bura bwato. Wabonye mbora baswaho Burundi mu minsi yashize kugira ngo bajye bwo batangaza n'ubu ngo haracyarimo kutumvikana ku cyabaye. Ukabona rero n'ubundi bwo barahitamo umuturanyi mutari inshuti ariko mugomba kuba inshuti y'agahato, ngo ni AFC 23 mu gihe yabiri kugenzura bino bice bitandukanye, kuko urumva na Uvira aho yabisigaye n'ubundi byanze bikunze raure bagasanga nta garanti kuko ingabo zishobora kuba zayigumamo za FARDC, ariko bice byose bigenzurwa na AFC 23. Ukareba ukavuga uti rero Kinshasa iri kure
kandi noneho na za nyungu, inyungu ziri hariya zirimo, hari inyungu z'igihugu rusange, hari n'inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ubwo itsinda runaka ry'abantu burimo perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bamwegereye ba hafi bagomba kuvuga bati se turamutse tudakoranye na AFC 23 ariyo twaba duhana imbibi no gukorana na Kinshasa igiye kure yacu, turahitamo nde? Mu nyungu rusange wahitamo gukorana na AFC 23 kuko ubwo bugenderanire niyo mihahirane hagati ya Uvira na Bujumbura za Kavimvira hariya. Ubona ko inyungu nyinshi ziri ku gihugu cy'u Burundi, nubwo n'abakongomani muri abice bafitemo inyungu, ariko we yakwibaza ngo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku butaka uramutse ufunze, erega nta n'udahomba. None ukareba hariya nawe ugafungwa, igihugu gikora ku bihugu bitatu, habasigaye Tanzania kandi nabwo bitameze neza 100%. Tanzania naho karemi mu gihe batajyayo. Bagasiga. Urumva rero ibintu ntabwo wavuga ko hariya naho bimeze neza, niyo mpamvu amakarita yatangiye kuyakina hakiri kare ngo arebe se ngo twakora iki. Unabihuza na biriya biganiro nyine bya Kisekedi biheruka, iby'intumwa za Kisekedi mu Burundi na Kampala na Rome muri Togo, uruzinduko rwe muri Kongo. Ibyo byose wabihuza na bino biganiro bya Kiliziya Gatolika na Kisekedi uvuga ko agomba kuganira n'abanyekongo mu biganiro bidaheza. Biragaragaza yuko byanze bikunze muri Kongo hari ikindi kintu gishobora kuba cyaba mu minsi iri imbere, ariko wenda ubwo bikava mu magambo, mu bikorwa tukaba twagira icyo tubona. Ubu ni twasoreza Clement, twasoreza ahangaha. Reka dusoreza aha, ngushimire cyane, dushimire n'umuvandimwe Nicola watunganiye muri iki kiganiro. Dushimire n'abari badukurikiye, tubifuriza kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.